Pozdrav ljubitelji oružja. Danas ću vam predstaviti i opisati pištolj Benelli MP90S u kalibru 32 Smith & Wesson Long Watt Cutter. On se nalazi u ovako jednoj plastičnom koferu i dolazi sa dva okvira, priborom za čišćenje i podešavanje, uputstva za upotrebu. Budući da sam ranije upisao isti ovaj pištolj u kalibru 22, ne bi sada govorio puno. Evo, to je taj pištolj, njega sam upisao ranije, znači ovo je potpuno isti pištolj, stariji malo model od ovoga, ali isto je 90S u kalibru 22. Njega možete da vidite na mom drugom klipu, da opis sam radio. Znači, ranije sam upisao ovaj pištolj, ne bi sada govorio mnogo o istoriji fabrike, jer to možete, kao što sam rekao, čuti na tom drugom videu, ali bih rekao samo da Benelli Armi SPA je talijanska fabrika oružja iz grada Urbino u Italiji. Fabrika je najpoznatija po proizvodnji sačmarica koje koriste armije i policije širom sveta. Koreni ove fabrike datiraju iz 1911. ali osnivač Benelli Armi SPA je Giovanni Benelli godine 1967. Evo, pre nek što počnem da diram, ja sam inače već pogledao ovaj pištolj, pregledao da li je prazan, to možete i da vidite i ovdje sa ovim plugom, ali eto, to je neka vrsta bezbednosti da je pištolj prazan. Benelli MP90S u kalibru 32 Smith & Wesson Long Watt Cutter je pištolj konstruisan za precizno gađanje meta na 25 metara, a dolazi u dve verzije, odnosno dva kalibra. To su 22 LR i 32 Smith & Wesson Long Watt Cutter. Evo, to su ta oba. I pogledate ovako da se uporede. Znači i ovaj ima isto pokazatelj da je pištolj prazan, odnosno odvaja zatvarač od cevi. Znači to je taj, i pokazao bi još municiju, znači od ova dva. Evo, to je taj Watt Cutter. Znači on je odsečen kao čaura, samo ne viri iz čaure, odnosno. A ovo je 22 ovaj. To su ta dva kalibra i ta dva pištolja. Šta bi mogao... Pištolj je opremljen fiksnim prednjim nišanom i potpuno podešavajućim zadnjim nišanom, kao i okidačem koji je potpuno podesiv, a jednostruke akcije. Ne znam koliko se tu sad vidi, pokazat ću malo bolje posle. Kao i svaki pištolj u ovoj klasi, u top klasi, Benelli MP90S posjeduje anatomski podesivi rukohvat. Rukohvat je proizvod poznate nemačke firme Karl Nil, a izrađen je od orahovine, pa mu je i cena prilično visoka i košta oko 250 evra. Znači samo ovaj drveni rukohvat košta 250 evra. To vam odmah pokazuje da ovaj pištolj nije za pucanje po svadbama. Inače, ceo pištolj je napravljen od visoko kvalitetnog materijala, otpornog na sve vremenske uslove. A mogu odmah da kažem i cenu ovog pištolja, ona je oko 2000 evra. Znači i cena celog pištolja je visoka, ali ovo je, kako sam rekao, top klasa. Znači od ovoga nema bolje. U ovoj konkurenciji ovo je vrhunski pištolj za vrhunska svetska takmičenja. Da vidim malo
evo, istorija ovog metka. Mogao bi reći malo o istoriji metka, pošto neću puno o istoriji pištolja ili istoriji fabrike. Znači, ovo je taj metak. Istorija kalibra 32 Smith & Wesson Long datira iz 1896. godine, a ovaj kalibar je osmislio Smith & Wesson. Uveden je u upotrebu revolverske municije za potrebe policije od šefa njujorške policije Theodora Roosevelta. Ovaj kalibar je poznat kao i 7,65x23. Watt cutter, to je namenski ravan metak, specijalno dizajniran za gađanje papirnih meta. Na meti ostavlja rupe pravilno usečenog kruga što olakšava preciznije brojanje poena. Watt cutter je našao upotrebu i u revolverima za samoodbranu kalibra 38. Imam ja, evo, slučajno i taj metak. Znači, ovo je 38-ica, isto watt cutter, a imam 38-icu obični ovaj. Znači, vidite razliku između 38-ice koji ima zrno koje viri iz čaure i imamo watt cutter. Znači, ovo je kao čaura. Gledate sa strane, ne vidi se zrno, izgleda kao da je samo čaura. Eto, to je to. Znači, za samoodbranu su pravili ovaj kalibar. Cena ovog metka ovde kod nas je u Norveškoj je od, reći ću u evrima, neću u krunama, ovde je od 30 centi do €1,5 po komadu. Tako da to je prilično skupa municija i nije jeftino baš baviti se ovim sportom. Možete zamisliti kad treba, ako kupite najkvalitetniju municiju od €1,5 komad, pa odete ispucate na treningu 100 metaka na jednom treningu. Što je normalno, između 50 i 100 metaka da ispucate na jednom treningu. Znači, treba vam 150 € za jedan trening i nek imate 3 treninga, 450 €, pa vi vidite. Zato mnogi pune ovu municiju, a punim je i ja. Ovo je inače fabrička, ali ja je punim pa izađe u pola cene od ove. Da, evo, ovdje imam i zrno, pa ću da vam pokažem. Ovo je zrno fabričko, nemačko. Pogledajte kako izgleda. A ovo zrno je neki privatnik ovdje u Norveškoj pravi. Dosta jeftiniji ovaj nego ovaj, a mislim ovaj je kvalitetniji i bolji, to je, nema sumnje u to, ali ipak kad pucate puno, za trening je dobar i ovaj. A pokazat ću vam ujedno, vi ste se sigurno sreli sa prvim watt cutterom, to je ovo. Nadam se da prepoznajete šta je to. To je metak vazdušne puške ili vazdušnog pištolja, isto watt cutter. Isto pogledajte ovu ivicu kako je ravna, zato ako je neko pucao u metu sa vazdušnim pištoljem ili puškom, zna kako lepo ostaju odrezane ivice za razliku od ovih metaka koji imaju ovako. To se jednostavno vidi na meti da se on provuko kroz metu, dok ovaj odseče. Znači, to je od vazdušne puške ili pištolja za vazdušno oružje. To je isto jedan watt cutter tip. Pa da kažem nešto sad malo o tehničkim podacima. Težina ovog pištolja sa praznim okvirom, znači prazan okvir, je 1180 grama. Bez okvira je 1140 jer okvir ima 40 grama. Dužina cevi je 110 mm, širina pištolja je 50 mm, visina 132 mm, prednji nišan fiksni, širine
24 mm, a zadnji je potpuno podesiv i razmak između nišana je 218 mm. Znači, taj razmak. Okidač je jednostruke akcije i potpuno je podesiv. To ću vam isto pokazati kao i ovo, samo da završim malo s ovim tehničkim podacima. Težina okidanja je minimalno 1000 grama. Kad kažem minimalno na takmičenjima, pošto sam rekao da je potpuno podesiv okidač, može da se podešava težina okidanja. Na takmičenjima mora imati minimalno 1000 grama, znači ne može imati ispod 1000 grama jer onda ne možete da se takmičite. A može da ima naravno 1100 i više, to sad zavisi od vas šta vam više odgovara. Mada većina, koliko ja znam, se drži na tom minimalcu, znači na 1000 grama, da bi samo prošao test. Kapacitet okvira je 5 metaka, a dobijaju se 2 uz pištolj. Ja sam odmah kad sam kupio ovaj pištolj nov i kako sam ga kupio, tako sam odmah tražio da mi oružar u prodavnici u kojoj sam kupio prepravi na 6 metaka. Znači, on je njega prepravio na 6 metaka, pošto mi imamo takmičenje u kojem pucamo iz 5 metaka, a imamo takmičenja koja pucamo iz 6 metaka. Tako da mi je to bilo potrebno i to je jako važno. Inače, neko koji ima samo okvir od 5 metaka mora prvo da ubaci 1 metak ručno u cev i onda da ubaci ovo da bi imao 6 metaka. To dekoncentriše dosta i ovo je jednostavnije, zato sam to prepravio. Kalibar je, kao što sam rekao, 32 Smith & Wesson Watt Cutter. I znači ovaj pištolj ne može da koristi samo 32 Smith & Wesson, mora biti Watt Cutter. Zbog toga što dolazim u tačno do ovde, čekaj da vidimo. Ja ću da napunim. Znači, onaj bi virio i ne bi mogao ni da se stavi u okvir. Sad ćemo da vidimo rastavljanje i sastavljanje. Sad ću samo da vidim, evo ovdje mu je, da pokažem, pribor za čišćenje i podešavanje. Da vidite koliko ima imbusa. I ima jedan mali alat ovdje. Za podešavanje nišana. To je, samo da vidim ovako. I ima ovdje, ću pokazati, ujedno je ovo. Ovo je instrukcija za bravicu koja je na koferu. Evo sa upucavanja, pogledajte. Znači, pogledajte kolika je veličina kruga, 5 cm. Ovo je 5 pogodaka na 25 metara. Kalibar, model, broj pištolja, znači, pogledajte to. Znači, mali prst, kao manje od nokta na 25 metara. To je ta preciznost o kojoj sam vam govorio. I ovdje imaju amortizeri opruge, povratne opruge i isto 2 mala amortizera od mehanizma za okidanje. To ću vam isto pokazati. I uputstvo za upotrebu pištolja. Kako se rastavlja, održava. Sad ćemo to da stavimo u stranu. Sada da krenem sa opisom sastavljanja i rastavljanja. Moram da opišem nišane i moram da opišem mehanizam za okidanje pre nego što ga rastavim. Sad ćete vidjeti nešto interesantno. Kad kažem potpuno podesiv zadnji nišan, znači on imaju nišani koji nisu uopšte podesivi zadnji nikako, znači
fiksno je ovo tu sve. Imaju nišani koji se podešavaju samo gore i dole. Znači možete da podesite gore i dole. Ovaj ima za podešavanje gore-dole, ima za podešavanje nišana levo-desno, ali to nije sve. Ima za podešavanje otvora. Sad ćemo da vidimo, to je malo... Evo, ima tu ovaj alat da probamo da namestimo. Evo ovako. Sad, ne znam da li ćete da vidite, tako nekako. Pogledajte kako se skuplja. Vidite koliko je usko i proširuje. Proširuje se otvor zadnjeg nišana. Znači, to je treće podešavanje. Znači, imamo levo-desno, gore-dole, imamo razmak nišana, ali imamo još nešto. Znači, to je četvrta stvar. A to je, ovdje ima jedna mala polugica, ja ne znam se to može vidjeti. Evo je ovdje. Teško je, stvarno je zavučeno unutra, teško je inače i pomerati. Sad ću da probam da pomeram da vidite šta se događa. Pogledajte kako se pomera, ova pločica se diže gore i dole, gore, dole, tako da smanjuje dubinu nišana, gledajte. Pogledajte koliko je sad duboko. Jako je teško. Pogledajte sad. Pogledajte sad. Znači, to je još jedno podešavanje nišana. Znači, nadam se da ste vidjeli, to su ta 4 podešavanja. Da bi pokazao, moram da rastavim pištolj da bi vam pokazao podešavanje obarača. Pištolj se rastavlja na sljedeći način. Naravno, ustanovili smo da je pištolj prazan, okvir je izvađen i sada imamo ovdje jednu polugicu. Tu. I ona se izvuče dole, ima taj jedan osigurač koji se povuče dole, ispravi se gore i onda se odvrće. Ali nije dovoljno samo odvrtati, nego se treba pritisniti malo polugica s ove strane prstom da uvati navoj. Evo ga. Ovaj sistem je, kažem, uveden na ovom novom modelu. Sad vi procenite da li je to mana ili prednost. Ja bih rekao da ima i manu i prednost. Mana je zato što morate da odvrćete ovo prstima, malo je to, ajde ni toliko nezgodno i nepraktično, ali nije baš ni lagano. Ali prednost je što vam ne treba nikakav alat. Dok na ovom pištolju imate jednostavno polugu koju izbijačem izbijete napolje i ako imate izbijač, ovo je brži sistem na ovom starom pištolju, ali vam ne treba vam alat na ovome. Znači, to je to. Kad ste izvadili tu polugicu koja drži mehanizam za okidanje, skidate mehanizam za okidanje vrlo jednostavno. Znači, samo to napolje. I sada zatvarač. Zatvarač se vadi na sljedeći način. Ovdje ima jedna platforma koja drži, platforma sa amortizerom na kojoj je naslonjena opruga povratnog mehanizma. Znači, nju vadimo napolje. Evo ovako. Znači, vadimo je i na njoj je postavljen taj amortizer. To je ono malo pre što sam dobio rezervni, sad ću vam pokazati.
to su ta dva. Dva sam dobio rezervno. Pokazat ću vam kako to i funkcioniše čim izvadim zatvarač. Zatvarač se vadi na sljedeći način. Povučemo u zadnji kraj, u zadnji položaj i podignemo prema gore i izvadimo napolje. Znači ja to radim malo polako da bi vi vidjeli kako. Znači sada je pištolj rastavljen. Sada pokažem ovo što sam rekao. Ona leži na ovome. Znači povratni mehanizam, unutra je opruga, leži na ovome u pištolju i ona radi ovako. Znači ona ublažava te udare. Tako. Sad da krenem od... Sad je pištolj rastavljen. Ovo je jedno osnovno rastavljanje. Mada sam ja rastavljao ovaj pištolj, imao sam ranije pre ovoga jedan stariji model, dok nisam kupio ovaj nov, njemu sam rastavljao i cev. Cev se udara sa ove strane prema vamo i izlazi na ovu stranu. Znači, ali pre toga ima jedan šaraf ovdje i to ću da pokažem. Samo da nađem. Znači stavi se tu imbus ključ. Odvrnemo šaraf. I tu se nalazi ležište u koje možete da ubacite tegove. Znači ubacuju se tegovi od olova. Oni su tačno napravljeni, oformljeni da mogu da uđu ovdje i sad zavisnosti možete da koristite jedan napred ili jedan nazad ili dva, već kako, ili da ne koristite kao ja, kako vam odgovara. Ovdje ispod se nalazi jedan imbus ključ, njega prvo odvrnete i onda udaranjem s ove strane, naravno s nečim ili tvrde plastike ili drvo, tvrdo drvo od kojeg sam napravio nešto od tvrdog drveta za izbijanje, znači ide na ovu stranu se izbija. Ali pre toga morate da skinete rukohvat. Rukohvat se skida tako što odvrnete ovaj šaraf i ovdje unutra imate isto šaraf koji se odvrće. Znači kad ste to odvrnuli, ona se samo svuče dole i onda možete da izvučete cev na ovu stranu. Sad ću ja da vratim ovo nazad. Evo ovako. Ovo je zatvarač. Udarna igla mu je ovdje. Ovo je udarna igla. Znači, ovo kompletno je tu udarna igla. Ne znam se to vidi. Evo vidite kako se pomera. Ja sam menjao na ovakvom pištolju i udarnu iglu i oprugu, tako da izbaci se isto ova polugica koja drži metalni deo koji fiksira oprugu ili celu ovu cevčicu sa oprugom koja se nalazi, to se vadi napolje, menja se opruga tako što samo izvučete iz ove cevčice oprugu i promenite, a jednostavno se odmah vadi i ovaj napolje udarna igla. Znači odmah se ona vadi, jer je fiksira, vidite kako ne da ovaj lim ovdje metalni, ne da izađe igla napolje. Znači ona je fiksirana tu. Sve to stoji ili drži se na ovoj polugici. Tako da to je što se tiče toga. Sad bi došao ponovo da pričam malo o ovome potpuno podešavajućem mehanizmu za okidanje. Kad kažem potpuno, onda je to stvarno potpuno. Ovaj mehanizam za okidanje se može, vidite ovdje ispod imbus, ključ, tu. Znači odvrtanjem ovoga
vi možete da zarotirate ovaj nišan. Znači možete na drugu tamo stranu, može da stoji ravno, a može meni je, ne znam da se to vidi, malo okrenut, evo vidi se ovako kako je malo okrenut na ovu stranu. Zato što pošto sam dešnjak, gađam i tako mi lepo paše, znači da mi lepo leži na prstu. Znači to je jedna. Druga stvar što može, on može da se pomeri napred-nazad, znači ovako da ide. Znači on tu ima jedan žleb, nije to ne znam koliko puno, ali vi možete ako imate malo deblji prst ili ne znam malo da imate više prostora, možete da ga povučete skroz nazad ili da ga pomerite prema napred. Znači to je što se tiče samog obarača, to jest ovog dela papučice gdje pritiskate. A kad kažemo obarač, ovo je sve ovdje imate, sve to je jedan sistem podešavanja, kad kažem celog obarača, imate ovaj deo ovdje, isto imbus, tu se podešava reset, takozvani reset ili prazan hod. Samo, evo ovo je udarač. Pogledajte, znači možete da ovaj šarafić izađe više tamo i da imate manji hod ili manje da ga povučete, da ga odvrnete pa da imate veći hod. I imate ovaj šaraf i ovaj i ovaj na kojeme vi njemu štelujete mekoću, to je ono što, ili težinu ukidanja, to je ono što kažu kilogram najmanje. Znači možete sami da si podesite da bude i kilogram i 200 i 300 ili da bude 800-900 grama, što nije dozvoljeno, ali vi možete to da napravite. Samo malo da vidim. Evo ja bih pokazao, dobro, ajde kad montiram možda će biti lakše da vam pokažem. Ovdje se isto vidi kako ovdje izvire jedna mala polugica. Sad je nestala. Znači, pogledajte. Znači, kad je... To vam je pokazivač da je pištolj repetiran. Znači, dok držite pištolj, dovoljno je da ispod spustite prst i prođete ovako, zapnete, znači pištolj je repetiran. Evo vidite. Ovdje imaju još dva mala amortizera. Evo. To je kad se u pištolj montira mehanizam za ukidanje, on dolazi na ovaj metal. Tu ne znam da se vidi. Znači dolazi na taj metal, eno vidi se dve tačke gdje upravo dolazi taj. Znači da ne bi metal od metal, tu imaju dva mala gumena amortizera. Sada da pokažem to kako se to savija. Vidite. Znači to su ta dva mala gumena amortizera koja se moraju vremenom kad se spljošte promijeniti. Inače to dosta može dugo da traje, ali eto. Sada ću samo malo da vidim sada ću da sastavim pištolj. Znači idemo obrnutim redom. Zatvarač ulazi unutra. Tako, vratimo ga do kraja. Platforma sa amortizerom ide ovdje. A to nekad malo neće. Evo je. I vraćam nazad. Ovdje imate jednu polugu isto što ova nalegne. Znači ovaj žleb mora da legne na tu polugu. Ali vi ne morate o to mnogo da razmišljate, on obično i legne na to bez problema. I vraćam nazad ovaj utvrđivač mehanizma za okidanje. Znači poluga koja drži mehanizam za okidanje na svom mjestu. Isto se vrši zavrtanjem, to je ono o čemu sam malo pre pričao.
Znači malo uzme vremena, ali vam ne treba nikakav alat. Kod ovog pištolja, kad ispalite zadnji metak iz okvira, zatvarač ne ostane u zadnjem položaju, zato imate ovo dugme i njega pritisnete i on ovdje od ovo meso od cevi se zaglavi i tako stoji. Evo vidite. Znači kad ispucate zadnji metak morate povući u zadnji položaj, pritisniti i pustiti. Tako stoji i onda ubacite okvir. Kad ubacite okvir više ne morate da stisnete dugme, dovoljno da samo povučete unazad njega, opruga izbaci i on se vrati na mjesto. Okidanje, evo možemo da izvršimo okidanje. Imamo ovdje ovaj aparat, mada je to digitalni merač i on se ne može koristiti zvanično. Zvanično se koriste tegovi, obični tegovi, ima jedna poluga isto kao ova i na njoj vise tegovi kao recimo oni na pijaci ili nešto tako što mere voće i lagano se stavlja i pušta. Znači koliko stavite tegova, koliko zavisi koji pištolj, neki pištolji mogu i 1200, minimalno, na primjer ovi 9 mm oni su 1280, mislim da je 230 koliko ono da je granica. Ovi pištolji su 1000 grama. Znači da vidim sada, da probamo da testiram to. Evo ovako. Sad ćemo da vidimo. Stavi se znači na obarač i povlačim. Osamsto 72 grama. Znači, on pokazuje 872 grama, međutim, ko što kažem, on nije precizan toliko, jer, kažem, dok povlačim ta opruga unutra u ovome aparatu, nije ista kao mehaničko merenje. Ovaj pištolj je prošao i dobio sam ova markica na jednom takmičenju, znači da vam je pištolj u merama, znači on je 1000, ali ja ću probati još jednom, čisto 758, uvijek pokaže različito. Čak 615, zavisi kako povučete. Ali evo najbolji primjer možda koliko je to dobar. Probat ću sa čačkalicom. Ako imate pištolj kući, eto, probajte, stavit ću znači čačkalicu, hvatam je negdje na pola i probat ću sa čačkalicom. Vjerujem da ću da uspijem. Evo, pogledajte. Probajte vi sa čačkalicom vaš pištolj, da li možete. Sad ću da probam da uvatim malo više ovamo pri kraju. Evo ovako. Sad nije moglo. Čekaj sam. Znači negdje na sredini držim čačkalicu i probavam. Sad nisam mogao. Dobro, zavisi od čačkalice. Evo ga. Znači sa čačkalicom, slabe su čačkalice, međutim to vam samo pokazuje koliko je osjetljiv i mekan ovaj obarač. Inače, jedna od najvažnijih stvari na pištolju za precizno gađanje je obarač. Obarač mora biti mekan, da mekano ide i da lagano okida. Inače, pištolj, pogledajte anatomsku ovaj rukohvat,
kako je svaki prst urezan, a imate i ovaj za palac. Pogledajte. Znači kad uhvatite i on jednostavno leži kao da je, imam osjećaj kao da je pravljen za moju ruku. Eto, tako lepo leži. Imate ovu podršku ispod. Eto, mogu reći još šta je kod ovoga pištolja specifično. To je taj njegov dizajn. Kod pištolja koje ste obično navikli da vidite, imate navlaku koja ide iza zgloba prilikom opaljenja. Znači ona ide i vraća se. I to kad pucate ona dođe iza i ona odradi ovo. Vrlo je važno da je što manji udar ili taj povrat, što je manji povrat od trzaj, što je manji trzaj pištolja, to se brže vraćate na metu i preciznije i brže možete da pogodite. Bolje da pogodite. Znači, ovaj pištolj nije konstruisan tako da ima navlaku koja ide iza zgloba i sa tim vam daje taj trzaj, nego ona vam udara direktno u ruku. Tako da je taj pištolj smanjen sa ovoliko na više od pola sigurno zbog tog trzaja. Smanjenja tog trzaja. Jer kažem, ne ide vam navlaka koja vam pištolj izbacuje iz ravnoteže, nego jednostavno udara u celu ruku. Znači ovako. To je i kod Pardinija, i kod ovoga pištolja, i kod većine ovakvih pištolja koji su konstruisani za precizno gađanje. Da, evo ovdje još mogu da pokažem, to nisam ni pokazao, znači okvir ide ovdje i tako izgleda, ovo je utvrđivač okvira. Znači vidite kako on ispada. Pištolj tako izgleda sa okvirom. O preciznosti i ne bi ništa govorio, kažem, jer ovo je, vidim da se vidi ovdje, evo, ovo pogledajte. Znači, ovo vam sve govori o preciznosti, World Cup. Znači, preciznost je maksimalna. S ovim pištoljom, ako ne pogađate, ne možete se žaliti na oružje, nego jednostavno je do vas. Pištolj je prelep. Kažem, lepo leži u ruci. Sad još mogu da vam pokažem i municiju. Znači, imam evo ovdje da vam uporedim. Ovo je metak od 357, ovo je 38 specijal, onda 38 specijal Watt Cutter, pa onda imamo ovaj što sam danas opisivao, 32 Watt Cutter, Smith & Wesson, 9 mm, duga devetka, i imam 7,65 samo čauru, nema metak. Evo možete da uporedite, znači oba su kalibra 7,65 i ovaj današnji Watt Cutter, evo to je razlika. Znači ovaj bi imao još ovdje zrno koje bi virilo, ali evo vidite razliku. Mislim da je ovaj 17 mm čaura, a ovo je 23. To i imamo, evo, 22. I imamo tu dva zrna. I još jedan cijeli metak od vazdušnog pištolja ili puške. Dobro, to je to, ja ne znam sada. Tu je taj alat. Ja se nadam da sam većinu rekao što sam mislio. Ništa, to bi bilo sve za danas, nadam se da ste uživali. Izvinite ako nešto nije bilo baš sasvim kako treba, ali to je to. Zapratite me na mom kanalu, možete da vidite ostale videe i želim vam prijatan dan. Pozdrav!